Irene Kirimi uria wijikene ni gutungutira antu bakuru na baria bakaraga mitaene na ugite akairutanira kuthiria ana baria bakaraga mitaene mama Afrika ndiraniritwa kinyejikene nario ugite kuri na njira kathumba cha gutigira bubone bukuinganwa akiwa kinya ana baria bakamukaira muritani taja gutuma na ubundi kenda baguneka bo kathoturone. Kwina umbani bo munene muno ana barabara ndaranda mitaene kwitho bakithira na kwitho bakimenyera bwega eje ni miari Irene Kirimi uria ujikire mama Afrika arethete amwe na barabara kuranda mitaene ndene mutijo kangangi na jire kubatetheria akenda bonde bathithia kosi cia ubundi tukarita ngugi no tuti mwana bati mero kwithira streetine ekeja kwithira ana bana Nairobi turachokerie twana tuturia magana ongirie mwa tutu bana kidogo sana so mbere tuthithie jo jonthe mwana tumbo choke na ngamu na njara iturarure gituo kira tumba baje kia twabeka at least for 1 year or 6 months ura mtu akethera agwete ngugi kosira tukamitana tutete te obeka aria bakaro tutete obeka ara twa courses akeja nau ejete mwaki akeja nau ejete mubundi stima akeja nturene ateja chokora akeja mtu mwathani amutethetie tukaya tubaitanite nyaba kwibara bagaitana arote toro mwathani. And it is very possible. Amna bubu augite mwanga ja thirikari jo kutho bakithia children's home tutubwa nontu ana baba ingi batije kungi no guku. It's very vulnerable kwambiria kuinga home for now. I have one. Na ntiugaga nkithaga ndina yo baby blessing children's home in Nairobi. Ana bayi baraka tiara wageteja wagantu kwemwe. Kana kauwe gakuthira miaka 18 ko gagata. Meo tumbo ta mwana jo mwana una kwenda kibande na kwenda kuthomithio na nda kwana mtu mzima. Na still mwana una gweta parental care. Nontu inya tukauga na family yewe. Na family yewe still no akwenda muciari ende karwero ka thirikari na ko gakwenda kuthiria home it will be very impossible ivo ri ruivo thirikari tumba kuthiria homes ibambe bathiria na baba street ni berema paturie uratumba gutethia na baba kauma street ni ete kwambia kuinga ira na be university be secondaries be primary school wako shule wanakula wanakunywa bamberia kuinga home na wendi bayo nandi ni kona thirikari kuja mitaratara mwega kagita kare kunde gutethia na baba nikenda gutigiri bagutetheka lijimi era kurukira itwonere ana bojo na you are so happy you are so excited kumenyana ibathiria street ni tona ana bakama to baikwe NYS na itwonere kaida ana baba rachokere bonthe what happens the problem with you guys boreta bokajokia anto benu bwabo ka organization anto abo chawa people who are very passionate about it ere na anto babo bera I love you so much oh bera itawesekana you can become a great person na ebo borejokiana bwata baba ingira mo bakaura eroku no kendo karanto akourwa so kubati kuna very beautiful structure ya kuwetherwa ana ba urabomba tetheka bakauma street ni and it is possible na county government nerikane bwaga muno eje ni ongogia era batigwete kwenja barabara ichenjo lakini ikurikana kuri ana ba bena future komando baba baromba thirikari county Meru etigere nyama ni kubangugi nondu baruga nene mutirijo kangangi ni bobegera no tugu ni bona barabande kiti boberega tonna ukuje buronya boke ya 5 cho tukutokira 5 ya onte mama mbokira 5 na ndire aran kwara nkari wa befte nkwatete anto batano ngethan komen kona tu befte nondo kamera kwethan kiwa nkarea ku ondri wa batu ke mantera to dero no muntu na kolo angirida ta lakini beto abefte ndi nyabantagara bama ko anko bazo kangiria gigo to mona ngabana daina detena baringeta transfer barerega koromoni baba kwere oro na tutro batu kere no bagedri kareje non tibande to na bene ibade to erega kana to gome tu kiume ke moe tu da to te kwerega pone tauni bure kedre kari kana berege baba ngonya befte to te kwendra tu gigo to matoromba atwande kero komando nyi ya nona chieta daga kedri kareje lakini tito to kwedra rianto na baba kore mochara go batu tingen to daga to tumaro bra bote agrete Kiripotera World TV betamu duri murioki